Muratubabarira gatoya. Reka dutuze twumve judge. Muratubabarira gatoya. Please audience. Hari umwana umwe twari twasimbutse murabona ko twatugiye kumwima amahirwe yabaye wa 10 ahubwo ni wabaye wa 10 bituma liste hinduka yitwa Anita Mugisha umwanya wa 10 noneho birahinduka reka mufashe gatoya birahinduka noneho urumva birahita bihinduka biza gutya Anita Mugisha ari ku mwanya wa 10 hariya hirya. Okay. Yes. Abajaji bibaho kwibesha kandi bakoreye muri condition ya nijoro. N'ibintu bisanzwe. Icyari kuba kibi ni ukumusiga ariko kuba bamutoye bibaye byiza. Uwabaye wa 4 nasubire ku 3 mugende muhinduranya nuko bigenda. Nyagotomera arahari nka kugira Nyagotome bihita bihinduka kugira kugeza ku wa 3. Oya. Uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu siko byagenze. N'ubundi niho hahandi ntacyo namba zihindura. Hari ukuntu bihinduka. Murahera ku wa mbere birahita bikunda mugeze ku wa 5. Abandi bose barapanze neza. Tugiye ku mwanya wa 2 n'uwa mbere ngira ngo ibindi byatunganye. Yego. Nyagotomera karakazi arakomeza agakore neza. Basaba ituze none se mwese mwabaye abajaji yewe twari twahaye umwanya abajaji bayobeje hanyuma please hasigaye naka mistake gatoya kabayo ko ka nimero please hasigaye umwe Okay. Ikibazo numwe wari wabuzemo kandi yatsinze. Ubwo ngubwo dufite 11 hasigaye umwe wabaye uwa mbere. Kuko twahereye kuri 12 turazamuka tugeze kuri uwa mbere. Birumvikana. None ninde muri aba benshi 9 basigaye? Soma. Let us go. Dutuze. Bose nababona nkabona barabereye kandi nkabona barabikwiriye ariko burya ngo ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana rwose ariko nta wigishije nkana muri ba misi bacu kuko nabo batsindiye kugera hano hari n'abandi batigeze bagera hano hari abandi amajonjoro yatupiye mu mihana tutaranababona hanyuma nimero 1 uwabaye wa mbere ni Jemima Igiraneza Jemima yes OG hanyuma please silent abamisi bacu mutuze tugarukira aho ngaho gufana turacyafite abandi 8 please kandi nabo dufite abandi 8 please reka mbasabe mwegerane abamisi bacu mwegerane mugana kuri ruhande reka mbasabe bari 8 baze hano imbere tubashimire mwebwe musubira inyuma kubumuhate no guhatana muze amashi menshi kuri ba misi 8 amashi menshi cyane amashi menshi guys dutuze hanyuma aba bana barakoze bashiki bacu beza mwarakoze turabashimira suko hari n'impamvu bujya no mu ishuri haba uwa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane iyo haza kuba muri 30 twari gukomeza mwese kandi mwatsinze abandi benshi hanyuma turabifuriza ibihe byiza mwari mufite imishinga myiza mwari mufite kugera finale ariko aho niho mugarukiye timwumve yuko muri guilty cyangwa se
muri bato ba gito ahubwo muri beza kuba mwarahatanye mukageza aha hariya hari abo byatsinze bicaye hariya 2023 harandi mahirwe undi mwaka rero reka mbasabe tubakomera amashyi menshi cyane kuri bagize ubutwari bakaba barakoze cyane bagasinda mu ntara zabo barakoze baza gusaba hanyuma rero turasoje reka abagenda rwose basubira bagenzi babo babaramutse bagenzi babo mubaramutse muhindukire muhobere bagenzi banyu bakomeje muhoberane na bagenzi banyu rwose mwarakoze cyane mwarakoze cyane ba misi bacu birababaje ariko kandi nta kundi mwarakoze cyane mwarakoze ayo ni ababonye amahirwe kujya muri bootcamp mwarakoze Papa Legend OG mwarakoze protokoli dufashe babandi 8 barakomeza oya gato batarakomeza nibasubire reka tubasabe please reka dusabe babandi 8 bagaruke hano nimugaruke mbahandi mahigwe baze kuramuswa na Papa Legend na chairman babampera ukuboko na courage gose n'abajaji baze guha banyampinga 8 bacu batabashe gukomeza muze hano banyampinga bacu 8 ni mugaruke 8 bari batakomeje banyampinga 8 mugaruke banyampinga 8 mutakomeje mugaruke asandi ko muri guha bagenzi banyu courage ni mugaruke banyampinga 8 batakomeje banyampinga 8 ni mugaruke hano Papa Legend muze mwipange hano mubaramutse ndasaba chairman na Papa Legend baze babashimirire kuko atristi baritabye banifotozanye n'ifoto wazukaramutsa bari abantu hanyuma basoze baramutsa abajaji babakore mu ntoki Papa Legend muze mwifotoje bari abana bagera ku 8 muhagarara iruhande rwabo maze mwifotozanye nabo mubaramutse muyobozi bayobozi mubandamukirize mubabwire ijambo ryiza ribakora mubaramutse rwose mubaramutse mubabwire birashoboka nejo harandi mahirwe 2023 nahangaha ni hanini ini ntambwe ndende rwose birakunda uyu ni Papa Legend umuterankunga mukuru agira icyo babwira rwose ijambo ryiza kuri banyampinga bacu batabashe gukomeza ijambo ryiza muri ifotozanya ndetse umuyobozi hanyuma ifoto chairman turaza kubasaba muhagararane Papa Legend ifoto nziza cyane murahagarara hagati Papa Legend muhagarare hagati ijambo ryiza cyane mwarakoze cyane mwarakoze Papa Legend na yes iyi foto ndetse n'ijambo ryiza rya Papa Legend n'umuyobozi w'abayobozi ba Zasibereka bose hano i Nairobi muri Kenya ijambo ryiza ku bana bacu bateye intambwe ejo hari amahirwe muri 2023 hari indi nyampinga wagaruka bikazagera kandi muri benshi batabashije guhatana n'abandi babashije kugarukira nzira turabashimira rwose isoko tanga niba warangije gufotora mwakoze Papa Legend mwasubira mu byicaro amaze banyampinga bacu bagaca bakaramutsa abajaji maze protokoli ikabatugereza reka tubasabe rwose mucaha muramutse abajaji tubaha amashyi menshi cyane protokole mutumenyere bano banyampinga bo mubakomezanya protokole mwarakoze cyane mwarakoze banyampinga bacu reka dusabe abakomeje mwarakoze cyane protokole dufashe banyampinga 8 batabashe kugira amahirwe mu bajyane muri security yabo umutekano wabo banyampinga 8 bacu mwarakoze cyane mwarakoze hanyuma nabo ndaza gusaba n'ubundi chairman Kanyamukwego na Papa OG Legend n'ubundi bongere bagaruke nabo bifotozanye ifoto nabo utange felicitation ku bana bacu kandi mubaye felicitation mutambuke bongere bagore gose Kanyamukwego chairman Papa Legend kuja ngwino nawe utange felicitation ngwino utange felicitation kuri ku bana bacu batambutse ngwino utange felicitation mwakoze cyane bashiki bacu babashe gutambuka ijambo ryiza kubakomeje ijambo ryiza mwakoze cyane haracyari akazi gakomeye ntabwo byoroshye ariko kandi nanone muraza kwifotozanya nabo mubabwire ijambo ryiza muramutse banyampinga mubaye felicitation
Yes, umutekano, umutekano. Bro. Yes. Muraza kwifotozanya abayobozi. Ifoto. Papa Oji, dukeneye ifoto. Muhagarare hagati yabo ntacyo bitwaye. Mubahagarare hagati hanyuma iyo foto. Please, mwihute. Gasabe Papa Legend hagati. Abari kuramutsa abanyampinga mwihute. Mubahagarare hagati kugira ngo mwifotozanye ifoto y'urwibutso. Please. Twihute. Come on hano. Kanyamukwego muze hano hagati y'abanyampinga hagati. Please. Protokole mudufashe. Muhagarare hagati yabo ntacyo bitwaye. Iyo foto gose. Isoko TV. Nanjye musigose bahiteka yo kubahagarara iruhande. Nanjye sinoroshino. Isoko TV. Uraduha sinyale. Mwakoze cyane abayobozi bacu misubire mu byicaro byanyu tugasoza. Hanyuma ijambo rito rya chairman turamusaba yongera agaruke. Banyampinga bacu bagihagaza aha n'ubundi muraje muri siporo no kwiga guhagarara. Chairman wacu, umukuru w'aba chairman bose. Hanyuma mbabwira ikindi kigiye gukurikiraho. Ijambo ry'umuyobozi kugira ngo Yes. Naringize ngo nsabe ijambo ryanjye ndarivuga abajyaji bahagaze hano imbere. Reka mbasabe mu byubahiro byabo. Mubampera amashi menshi. Judge mutambuke babashimire. Judge. Ndasaba Papa Legend yotambuka. Please mutuze twumva umuyobozi please. Turi ku musozo. Isoko TV amafoto arakenewe niwe uri charge. Reka twumva umuyobozi please. Okay, reka ira soko yaremye hara hirya. Ndasaba bagaza na timu bari kumwe. Please. Twubashe umwanya byoba karusho ndetse n'abandi bari hari inyuma. Abandi bo kwicara please. Umusore umwe w'umurundi yagiye mu marushanwa afata umwanya yafashe agarutse bamubaza impamvu atatahanye intsinzi y'umwanya wa mbere, ariko igisubizo yatanze yavuze ko Burundi bwamwohereje mu marushanwa ariko batamutumye umwanya. Ibyo mbivugiye iki? Mbivugiye kuba atagize amahirwe yo gukomeza, abakomeje ko barakomeza mu izina ry'ubwoko bwacu ry'abanyamurenge, abagarukiye aha bagarukiye hano mu izina ry'abanyamurenge, abaje mu marushanwa bose baje mu izina ry'umunyamurenge. Protocol mudufashe please. Protocol umuntu nimba ukeneye kuganira sohoke hanze twumva umuyobozi please. Abakeneye kuganira musohoke. Murakoze. Ndagira ngo mpere kuri Papa Legend uri hano yigira hano imbere. Ibi turimo ibi dukora tugikomeje ni igitekerezo cyamuvuyemo ndetse ni nawe muterankunga nabo bafatikanije. Mumumpera amashi menshi. Gikorwa mwatugejejeho nk'ubwoko hano nk'abantu baserukiye ubwoko bwacu bw'abanyamurenge hano, twaracyakiriye twaragishimye, aho tukigejeje naha turacyakomeje, tuzakuvugaho umunsi iki gikorwa tuzagisoza. Nubwo mvuze ko ari ukugisoza ariko kiratangiye, n'undi mwaka kizakomeza n'indi myaka iri imbere. Warakoze cyane. Reka nshimire abajaji. Reka nsabe perezida atera intambwe mu izina rya bagenzi be.
tumusaba kugira ngo aze muri iyi timu ndetse anayikurire ntabwo yatugoye kandi twari tuzi ko afite imirimo myinshi ariko sindi bukuvugeho cyane kubera igikorwa kiracyakomeje. Dufite umunsi wo kugushimira ndetse na timu mukorana mwarakoze cyane. Munyemerere rero dushimire ba muziranenge, dushimire ba Miss, dushimire ba nyirabaruta bari hano. Dufite amazina menshi twobita, ubundi muziranenge ni ukuvuga ko batambutse hano nta magawa bafite, n'abagiye nta magawa bafite, ariko kubera yuko hagomba kugira abagomba gusigara n'abandi bagomba gukomeza, niko byagenze. Reka tubashimire ku cyizere mwigiriye ubwanyu ndetse n'icyizere n'agaciro mwahaye ubwoko bwacu ndetse n'igihugu cyacu. Munyemerere abari hano mubampera amashyi menshi. Kuba rero mwatsinze mugatambuka mukagera aha, muracyakomeje, urugendo ruracyari rurerure. Ndabasaba kumva ko iyi ntsinzi atari iyawe, ahubwo wumve ko iyi ntsinzi ari iy'ubwoko bwacu. Mwabyumvise? Wumve ko atari iyawe ku giti cyawe, wumve ko ari iy'ubwoko bwacu. Mu gusoza rero, je nk'uhagarariye ubwoko bwacu bw'abanyamurenge hano, dushigikiye iki gikorwa kuva cyatangira no kugeza. Amashyi menshi cyane. Yes. Munyemerere shimire perezida wa komisiyo natambuke, yabashije gutegura kino gikorwa, yakoresheje amanama menshi, nubwo twamuhaye kandi kazi ko kuba MC, ariko kandi niwe koordinateri w'iki gikorwa kiri hano. Mumumera amashyi menshi. Turakubaha, turagukunda kandi turanagushimiye. Warakoze cyane. Mu gusoza rero, ndashimira ababyeyi batari hano wenda n'abari hano babashije guhereza abana uburenganzira bwo kugira ngo baze muri iki gikorwa cyo kugaragaza umunyamurenge ninde, cyo kugaragaza ubwoko bwacu n'ubuhe. Abo babyeyi abari hano n'abatari hano mubanshimiriye, barakoze cyane. Imana ibamere umugisha mwinshi. Mu gusoza rero, munyemerere mpe Legend ijambo rimwe abasuhuze, anabibwire, munamumenye, ntimukeneye kumumenya. Reka rero atere intambwe abasuhuze, byatse gusa abasuhuze, hanyuma ibindi bizakomeza. Murakoze cyane mwe mwese muri hano. Ndabashimiye kuba mwarabashije kuba bamwe muri ino platform ya Miss Mulenge East Africa 2022. Mu by'ukuri ni iby'agaciro kanini cyane kuba umwari w'umunyamulenge arimo arabasha nawe kugaragaza ko afite ububasha, afite ubushobozi, afite ijambo. Mu by'ukuri njyewe tujya kubitanza nge na petit frère wanje Dodos Sam Carol, ntabwo twari tuzi ko mu by'ukuri bizagera hano, ariko ndashima cyane kuva ku muntu wa mbere naba naragejejeho kino gitekerezo kugeza ku muntu urimo urabyumva nonaha. Mu by'ukuri mwagaragaje support ikomeye. Twumve. Ndabashimye cyane. Sinzi ko wenda nabavuga mu mazina wenda ngo umwanya ni mutoya. Yes. Ariko reka ngerageze mvuge cyane cyane ku baterankunga babashije kugira icyo bakora hano. Ndashimira ibiriho Showbiz, ni umuhungu uri muri Amerika, muri Ohio, yatanze amadolari 300 azahemba Miss Popularity cyangwa se umuntu wakunzwe n'abantu muri rusange. Ndamushimiye cyane. Shimiye Ingendo Travel Limited, nawe hari icyo yabashije gutanga kugira ngo ibi bintu bibe bimeze uko bimeze nonaha. Shimiye TV, nawe yagize icyo akora. Shimiye Angel Collection. Shimiye bakuru banje babiri nabo bagiye batanga amadolari 200. Runezerwa Emmanuel, ndagushimiye aho uri, ndizera ko ibintu uruza kubikurikirana wumve ko ngushimiye. Shimiye Rukundo Jacques mukuru wanje watanze amadolari 200. Shimiye sinzi wenda birasa nkaho wenda hari wenda ndibuze kwibagirwa, ariko abo ndi bwibagirwe baze kwihangana.
abenshi muraza kubabona kuri bana twasize hano. Abo mubona hano mumenye ko badusapotinze, gusa harimo umuntu umwe bibagiwe witwa Umutoni Collection, yabashije kwambika abakobwa batatu mubo mubona hano. Nshimiye Sandra Collection yemeye ko azambika abakobwa 10. Nshimiye hari abandi basore babiri, umwe ari muri Canada bamwita Mbonera, yatanze amadolari 100, ndamushimiye. Nshimiye undi uri muri Canada nawe ngo ni Justin, yarangejeho amadolari 150, ndamushimiye. Nshimiye umukobwa witwa Jolie uri muri North Dakota, yatanze amadolari 200. Mu by'ukuri murumva ko hari abantu bagize icyo bakora, kandi hari abandi benshi bambwiye ko iki gikorwa gishigikiye umwaka utaha bizarushaho kugenda neza kurenza uko nguko mubibona. So murumva ko rero ari igikorwa cyiza gihesha umukobwa w'umunyamulenge icyubahiro, kandi yumva ko nawe afite ijambo, ntabwo gusa ari ugukomeza kubaheza inyuma nk'uko musanzwe mubizi. Twagiye dusigwa inyuma n'amateka, ariko iki gikorwa nta kindi kigamije, ntabwo ari icyanje, ntabwo ari icya Sam twafatikanyije, ahubwo ni icy'ubwoko bwose. Mukiyumvemo kandi mwumve ko ari igikorwa kizagira icyo kimarira ku mukobwa w'umunyamurenge. Bashe rero gushimira none komite, mpereye kuri Gaston, kujya ku bajudge, kujya kuri ku bajyanama, ngira ngo murabizi dufite aba secretary. Iki gikorwa ni igikorwa gipanze neza kandi kibaye inshuro ya mbere mu bwoko bw'abanyamurenge. Murekereho tugishigikire kugira ngo gikomeze gitere imbere. Ikindi nshimiye abakobwa babashije gutambuka bose uko ari 12. Congratulations, kandi I'm pretty sure ko you guys have a bright future behind you guys. Ikindi nshimiye abakobwa nabo batabashije kujya kuri finale cyangwa se muri bootcamp, barakoze kuba baritabiriye. Ikibazo twari dufite cyari cyo ko wenda hari ababyeyi batazabyumva, ariko nshimiye umubyeyi uwo ari we wese wemeye ko umwana we aza guparticipa muri iki gikorwa. Mu by'ukuri muri intwari aho muri, wenda nitubona umwanya uhagije tuzabivuga, kandi haracyari na finale, hari n'andi magambo meza tuzagenda tuvuga kugira ngo iki gikorwa gikomeze kigire imbaraga. Wenda nta byinshi navuga, ariko nshimiye n'umubyeyi wanjye nabashije kugisha inama. Aha nawe ndamushimiye, namugishije inama, arangije yumva kino gikorwa aravuga ngo go ahead, go do it, I know you can do it. So Imana rero ibaho umugisha. Ibyinshi ngira ngo tuzavuga kuri finale, hari za press conferences zizaba, tuzagenda tugerageza kuvuga ibyiza by'ibi bintu, kandi uwarwanya iki gikorwa nawe ubwe yaba yiyanga. Ntabwo igikorwa kigarukiye hano, ntabwo turimo turakikorera, turimo turagikorera ubwoko, nubwo twaba tutakiriho abana bacu bazagikomeza. Murakoze cyane. Arakoze cyane Papa Legend. Hanyuma rero munyemerere dushimire, nabonye umushumba hari inyuma, Pasiteri Espoir. Turagushimira kubera ko mwabashe kudutiza iyi sare kugira ngo tubashe kwikoreramo iki gikorwa. Itangazo ni nabiri ku Niposho tuzaba turi muri Nairobi Christian. Aba aho bagiye hari safe, hari security, mwumve ko bari mu mutekano uhagije. Rero iki gikorwa cyabereye hano n'abari bagihagarariye mubampera amashi menshi. Turashimira n'abanyamakuru bacu nabo mubampera amashi, mwakoze cyane. MC rero wokomeza gahunda yawe. Yes. Arakoze cyane cyamani Papa OG.